Uburundi bunyuzwe n'intambwe imaze guterwa mu kuzahura umubano wabwo n'u Rwanda. Uku kunyurwa ku Burundi kwahishuwe kuwa kabiri w'icyo cyumweru na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu Albert Shingiro ubwo yatangazaga bimwe mu bikorwa iyi minisiteri ayoboye yagezeho mu gihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka w'ingengo y'imari, no kuvuga hagati y'amezi ya Mutarama n'ukwezi kwa mbere ndetse n'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Minisitiri Shingiro yavuze ko mu byo bashyizemo imbaraga harimo no mu mibanire n'amahanga nko kuzahura umubano w'u Burundi n'u Rwanda. Ati twakomeje urugendo rwo kuzahura umubano wacu n'u Rwanda, urugendo rugeze ku ntambwe ishimishije. Cyakora Minisitiri Shingiro yavuze ko kugira ngo ibintu bijye ku murongo jondanye ngo hari ibibazo bigomba kuvanwa mu nzira, by'umwihariko ikijyanye n'abantu bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza hari muri 2015. U Rwanda rwo ruvuga ko benshi mu Barundi rucumbikiye nk'impunzi bigoye ko rwabashyikiriza ubutegetsi bw'u Burundi kubera ko ngo ubu barengerwa n'umuryango w'abibumbye. Mu gihe ibihugu byombi birimo kugerageza kuzahura umubano wabyo jondanye, u Rwanda runarutse gufungura imipaka yo ku butaka nyuma y'igihe yari imaze ifunze kubera icyorezo cya COVID-19, ariko Burundi bwo ntabwo bwari bwayifungura. Uvuga ko ibihugu byombi bikwiye gushakira umuti ibibazo byakomeje kugenda bigaragara mbere y'uko umupaka ufungurwa ku ruhande rwabo.